Uyu munsi turagaruka ku mugabo w'ikirangirire wamenyekanye muri Afurika yewe no ku isi muri rusange. Ibi ngibi twabisabwe n'umukunzi wacu witwa Cheras, aho yatwandikiye agira ati uduhe ubuzima bwa FALLY n'imitungo yiwe. FALLY IPUPA ni umuntu wamenyekanye cyane wakoze indirimbo zikomeye harimo imwe yitwa Service. Yewe n'iyi yaramenyekanye bita Eroko. Utibagiwe n'iyi yabiciye bigacika bita Ndagusuhuje. Mbere yuko dutangira waba waributse gukora subscribe kuri iyi YouTube channel Fungurasa TV show. FALLY IPUPA amazina ye bwite yitwa Faustin IPUPA Nsimba. Sawe yiyise FALLY IPUPA di Capitale Marivera Eramara. Uyu yavutse tariki ya 14 Ukuboza 1977. Uyu yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa muri Kinshasa. Kandi uyu nguyu yakuriye mu muryango wa Gikristo Katolika. Kandi uyu nguyu buriya ni umuririmbyi, akaba umubyinnyi, akaba umucuranzi wa gitari, yewe akaba ari na producer. Kandi akiri mutoya yakunze kuririmba mu makorali y'abana. FALLY IPUPA ukundwa ku rwego rw'abantu bahambaye kandi bigaragarira buri wese mu buzima bwiwe wabashije kumumenya. Uyu nguyu akundwa n'abafana batari babandi bo mu kigare. Kandi buriya gisekeje ngo igitsina gore bamubonamo nk'urugero rwiza rw'abakongomani beza. Akaba n'umuhanga mu guhitamo imyambaro myiza igiye itandukanye kandi ubona ko ijyanye imubera. FALLY IPUPA buriya atera ubwoba abahanzi bo muri ibi bihugu byo hafi hano tugiye duturanye, ko burango buri imwe agira inzozi zo kuba yakifuza gukorana indirimbo na FALLY IPUPA. Kuko buriya abenshi iyo babitekereje basa nkaho baba bari kurota. FALLY IPUPA amaje kugira imitungo ihambaye ubwo ahagaze miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika. Kandi buriya abatabariyemo n'indi mitungo bafite hirya no hino we adashobora gupfa kugaragariza buri wese ibiri prive kuri we. Izi miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika buri uzishyize mu manyarwanda zishobora guhagarara miliyaridi 700 zirenga mu mafaranga y'amanyarwanda. FALLY IPUPA ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano muri Afurika, cyane cyane yuko adakunze kugaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye hirya no hino. Kandi buriya ngo uyu muhanzi kugira ngo atumirwe mu gitaramo icyo ari cyo cyose, nibura aza ataramiye abahateraniye bigusaba kwishyura miliyoni 70, kimwe n'uko zishobora kwiyongera bitewe n'aho ariho agiye kuririmbira cyangwa se bitewe n'ibyo muri buvugeho. Uyu muhanzi ibi ngibi abikora mu rwego rwo kurengera inyungu ze, kuko buriya ari mu bantu bakonsoma iyo bahagurutse, kuko agira private jet akunda gutembereramo mu buzima bwe busanzwe. Ukunze kumva abahanzi barumba bakunda kuririmba abantu runaka, ibintu runaka, cyangwa se buriya ugasanga baragenda bagaruka ku mazina runaka. Bariya baba bavuga ni abantu bikomerezwa baba bari ahantu hirya no hino bagiye batandukanye, harimo abaperezida, harimo abakinnyi b'imipira, harimo abandi basitari runaka bagiye batandukanye. Ibi ngibi barabikunda kandi babikora kugira ngo bakunde bataka abakunzi babo, cyangwa se bakunde bakurura ubucuti n'abo bantu babo bakunda cyangwa se b'abasitari bamamaye. Kubera ukuntu abanyekongo bakunda umuzika wabo, yewe kugeza no ku bantu bakuze cyangwa basheshe akanguhe, ngo kubavuga mu ndirimbo ni ibintu biha agaciro cyane, kubera ko
Abakire benshi bagiye batandukanye bagenda bishyura abahanzi kugira bavuge mu ndirimbo zabo, yewe bakomeza no kugenda bamenyekanisha hirya no hino binyujije mu buhanzi bwabo. Kandi n'uburiya n'abaririmbyi barabikora kubera abantu bikundira, abafana babo, yewe n'inshuti zabo muri rusange bikundira. Uwo ni umuco w'abakongomani, mu Rwanda ntabwo babikunda cyangwa n'ahandi hantu henshi, ariko abakongomani bo ni ibintu bakunda kandi baha agaciro. FALLY IPUPA we ntabwo ari uko bimeze, kuko kugira ngo wabe yakuvuga mu ndirimbo yiwe utari inshuti we cyangwa utari umuntu musanzwe mumenyeranye, nibura bigusaba kwishyura amafaranga angana nibura na miliyoni 3 z'amafaranga y'amanyarwanda cyangwa se zikarengaho. Gusa ibi ngibi ntabwo byapfuye kubizana ngo abigereho yicaye gutyo gusa. Byamusabye urugendo rutoroshye rukomeye cyane, hahandi we atangaza ko mu buzima bwe hari n'igihe yaburaraga cyangwa akabwirirwa. Ibi byageze n'aho yumva ko ashobora no kwiyambura ubuzima kugira ngo arebe yuko nibura yahunga ibyo bibazo. Gusa ariko abantu bagiye batandukanye, bamwe bagendaga bamuca intege, abandi bamutera ingabo mu bitugu, kugeza ubwo abaye FALLY IPUPA uyu nguyu w'icyamamare twese tuzi kandi tubona. Ese ubundi FALLY IPUPA ku bijyanye n'imitungo ye ahagaze gute? Ku bijyanye n'imitungo ni mikeya cyane yagiye agaragaza, kuko uyu nguyu ugiye kuvuga imitungo ye irahambaye cyane, iri ku rwego ruhanze. Uyu nguyu afite nka private jet akunda kwitembereramo igihe agiye ahantu hari urugendo rurerure. Iyi private jet we ishobora kugendamo abantu 30, isa neza, ifite salo nziza rwose, ugezemo imbere ubona ko ari indege ngari kandi nziza isa neza. Uyu nguyu si ibyo byonyine kuko afite imodoka zigiye zitandukanye, harimo nka Mercedes May Beach. Iyi ikaba yarahagaze amayero 297,500. Urumva ko atari imodoka yoroheje. Ndetse n'iyi Mercedes Classe G ihagaze nayo amayero 140,000. Urumva ko nayo irahambaye cyane. Ndetse dukurikizeho nini Bento Egi, iyi ikaba ihagaze amayero 218,700. Iyi ngiyi nayo urumva ko ari imodoka iri high class. Iyi nayo ikaba yitwa Toyota Prado X TX-R, ikaba yarahagaze amadolari 70,000. Iyi nayo ikaba yitwa Bentley Continental, ikaba yarahagaze amadolari 105,000. Iyi nayo ni Lamborghini, ikaba yarahagaze amayero 165,000. Si ibyo byonyine kandi kuko afite na Rolls Royce yaguze amadolari 89,000 amafaranga y'amanyamerika. Si ibyo byonyine gusa kuko uyu mugabo afite inzu nziza zigezweho. Yewe n'iyi ngiyi urabona ko ari inzu isa neza kandi nini. Ndetse n'iyi ngiyi urabona ko ari inzu igeretse kabiri, urabona ko ari inzu ngari. Ugashyiraho n'iyi ngiyi, gusa tuba twagiye tuzifata hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye nuko baba bazigaragaje, ukongeraho n'iyi ngiyi. Tugarutse ku buzima bwa FALLY IPUPA, FALLY IPUPA yatangiye kuririmba mu mwaka w'1990. Yatangiye mu matsinda agiye atandukanye y'abaririmbyi bagiye batandukanye bari bishyize hamwe, harimo nk'iryitwa New City n'ayandi. Uyu mugabo arubatse, aho afite umugore umwe n'abana 4. Aba bana 4 tugiye kubereka uburyo bakurikirana. Uyu mwana niwe wabo w'imfura, akaba yitwa Kenya IPUPA.
uyu nawe akaba ari uwa kabiri, akaba yitwa IPUPA. Aba bana urabona ko ari abana basa neza, barakeye rwose, ubona ko ari abana bagaragara neza. Uyu musore nawe akaba yitwa Marcus IPUPA, uyu akaba ari we muhungu mukuru. Uyu nawe akaba yitwa Vincenzo IPUPA. Tugarutse ku muhererezi, akaba nawe yitwa Marika Monikere IPUPA, ukaba ari we muhererezi, naho uyu nguyu akaba ari we mama wabo ubabyara bose. Tugarutse ku buzima bw'uyu muhanzi bw'umuziki we, uyu muhanzi ngo Koffi Olomide yaje gukunda impano yagaragazaga, amushyira mu itsinda ryiwe ry'abaririmbyi bamufashaga ku rubyiniro. Uyu muhanzi kubera ukuntu Koffi Olomide yishimiraga impano yiwe, yaje kumwongerera izina ku mazina y'ababyeyi be bamwise, ari ryo Great One, ari byo bisobanura umuntu w'igihangange. Byarakomeje, FALLY IPUPA aba umuntu w'igihangange cyane, aho yatangiye kujya akundwa n'abafana ba Koffi Olomide, cyane ko uwari sebuja yakundaga kumugaragaza imbere y'abafana, amushimira cyane ko ari umuntu w'igihangange kandi ufite impano nziza zitandukanye. Nk'uko tubimenyereye mu muco, iyo umwana amajije gukura ava mu rugo rwa nyina na se akajya kwishingira urwe rugo. Uyu nawe rero nibwo yatangiye kugira igitekerezo cyo kujya kwishingira ahantu ashobora kujya akorera umuziki wiwe ku giti cye. IPUPA yabonye ko rwose ari cyo gihe cyo kugira ngo ajye nawe gukora umuziki ku giti cye, ari byo bita carrière solo mu rurimi rw'igifaransa. FALLY IPUPA abafashe umwanzuro gutyo wo kuririmba ku giti cyiwe, nta tsinda na rimwe bari kumwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 FALLY IPUPA yashyize hanze alubumu yitwa Trois de Chaine. Iyi yatunganyirijwe muri iyi studio y'umuproducer witwa David Monso. FALLY IPUPA kandi yashyize indirimbo nyinshi hanze zagiye zikundwa, cyane cyane harimo iyo bita original, mwayibonye, harimo Ecole, harimo Sexy Dance, yewe n'izindi zigiye zitandukanye. Harimo n'iyo yagiye akorana n'abahanzi batandukanye, harimo nka Diamond, yakoranye n'indirimbo kandi n'umuhanzi w'ikirangirire Kelly, n'izindi nyinshi zakunzwe mu gihe cyazo. Agishyira hanze indirimbo yakoranye na Kelly, Koffi Olomide yamwohereje ubutumwa bumushimira bugira buti: mu mubyeyi wawe nta kindi nakora uretse kugushimira kuko wakoze neza muhungu wanjye. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 FALLY IPUPA yafashe rutemikirere ajya gukorana indirimbo n'umuhanzikazi Olivia. Iyi ndirimbo yakoranye na Olivia kandi buriya yitwaga Chaise Electrique. Iyi ndirimbo yabaye nziza cyane, kandi uyu muhanzi Olivia yabarizwaga mu itsinda rya 50 Cent. Iyi ndirimbo bakoranye rero yabaye indirimbo yahogoje amahanga. Erega ibi ngibi bikorwa n'abaki? Umuhanzi gufata miliyoni 60 akazishora ku gihangano kimwe, urumva ko ari ibintu biba bihambaye cyane buri wese atapfa kwishoramo. Uyu muhanzi agishyira hanze iyi alubumu ye ya mbere, yabashije kugurisha kopi z'indirimbo ze zigera mu bihumbi 100. Byari mu mwaka wa 2007. 2010 kandi yarongeye akora indi alubumu. Iyi alubumu akaba yarayise Arsenal de Père Melody, ariyo yajeho indirimbo nka Sexy Dance. Iyi ndirimbo ikaba yarahawe igihembo mpuzamahanga cyitwa MTV Africa Award for the Best Video. Iki kikaba ari igihembo gitangwa na televiziyo ya MTV
Muri uyu muhango wo gutanga ibi bihembo, FALLY IPUPA akaba yarabyiniye kuri stage imwe n'umuhanzi w'icyamamare wamenyekanye muri Amerika bita Snoop Dogg. MTV kandi yaje guha FALLY IPUPA indi award y'umuhanzi witwaye neza ku rubyiniro. Mu mwaka w'2013 ari nabwo yashyize hanze alubumu yise Pokisareke. FALLY IPUPA yaje guhabwa igihembo cya Male Artist of the Year gitangirwa mu gihugu cya Cote d'Ivoire. FALLY IPUPA yagiye abasha guhabwa ibihembo bigiye bitandukanye tudashobora kuvugira muri iki kiganiro kigufi tuba twakoze ngo tuzabirangize. FALLY IPUPA amaze kuzenguruka mu bihugu byinshi ku isi bigiye bitandukanye yagiye abasha kugenda aririmbamo. Byaba ibyo ku mugabane w'i Burayi, umugabane wa Afurika, yewe no ku mugabane wa Aziya n'umugabane wa Amerika muri rusange. FALLY IPUPA mu mwaka w'2019 warangiye amaze kugira abamukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube bagera muri miliyoni n'ibihumbi 370. FALLY IPUPA kandi buriya kuri Facebook muri uyu mwaka wa 2019 yari amaze kugira abafana bamufollowinga kuri Facebook barenze miliyoni 2 yewe zirenga. Kandi yewe no ku rubuga rwe rwa Instagram naho yari afite abarenga miliyoni 2 bamufollowinga. Muri aka kanya tuvugana rero FALLY IPUPA amaze kugera abarenga miliyoni 4 bamukurikirana umunsi ku munsi. Kandi uriya FALLY IPUPA yataramiye mu Rwanda mu mwaka w'2019. FALLY IPUPA nk'abandi bakongomani bose akaba aririmba mu njyana izwi nka rumba. Munyemerere rero uyu munsi amateka y'umuhanzi tuyagarukiriza ahangaha. Murakoze murakarama. Iyi yari Fungarase TV show, njye mwumvaga yari Mwizerwa Patrick. Murakoze murakarama. Please turagusabye ntugende udakoze subscribe kugira ujye ubasha kwakira n'andi makuru yose tuzajya tugenda tukugezaho, kandi ntibagire gutanga igitekerezo cy'undi mu style runaka cyangwa undi muntu ukomeye runaka n'uwo ari wese wakifuza twazakuganirizaho ubutaha. Murakoze cyane kubikora.